upasaki idi makarobai iya kumelo ni igere olokolo ipakewe makaroba datangi lauki aja to maka dan kamu apuku palomale dagina aja idi na langsung lomiti olokolo ipakewe makaroba makare guru tapa hakika angka kutu situngan na waktu cinampak ketika kita datang menghadiri penyembelihan hewan yang dijadikan kurban ketika kita berdoa iro waktu cinampak apapun yang kita minta doa kita tidak akan ditolak oleh Allah mawosi pak dongat tak na iya wasona pak dongan na malaikat ya kotomelo makaroba tatonga okoniro situngan na matoati na tomilodor waktu egerena olokolo ipakewe makaroba Malabi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Angka sitongan na dua pasalaye mailoka macinna kapala tukang irilalan na magaribe. Nomor siti persoalan tentang masalah sulkaidah. Apa mai gatong makada yokotame ulas sulkaidah macaji ulam macipi makanya digaga palawangan. Yang kedua resisi na ula sulhije masalah akrobang makanya sitongan naik rilalan na tasitongi ang ke-10 2 ulan na pancajangi fungan la ta'ala rilalan na yiro 10 2 ulan ada 4 bulan arba'atong huruf ulang haram resisi nagamata kaya yiro 3 ulang matarati si imasarang Iro matarate sulkaida sulhijja muharram masarangi okui ular raja makanya 4 bulan yang dimuliakan Allah risisi nagamata iro ular sulkaida maka dete ulam macipi makanya degaga palawangan tu iya ko ular sulkaida iya pa namay ga palawangan ya kupure malapa karoba tawe magay nasaba iro pahatay di makada iya ko to mapalawa yewe ulang ngewe de nasyaga baraka ilolongan iya ko to mapalawa to mapabotim macipi matu pakalinon na botim paruwe makanya tak degaga to molay iya rositongan na di pahatak ko'y kaliroy iya tu teko Jawa bulang yang dihimpi tania makada ulang macipi tapi ulang lau cipi ulang le cipi mage le cipi nasaba cipi dua pasalan allepara yolona allepara monrinna allepara pitara yolona allepara karoba monrinna makanya ulang le cipi tania macipi apa sili yang itu anu le cipi si macipi iya ko macipi ka makure pakalino iya ko macipi ka makurangi warang parang tapi iya ko le cipi anu icipi memang nasaba anu yang dihimpit 2 hari raya napani itu yesanya sulkaida ketenangan tenangan makanya iya ko terjadi peperangan itu dihentikan nasaba mari persiapan untuk melakukan ibadah haji jadi iri dipahatta makada iya kota me ulus sulkaida aja to mapak boting aja to mapalawah maget nasaba macipi matu pakalino na to botinge ya rega macipi matu to fure masarah makanya kere monro sitongan nakaliru pahatta to motamalagi yang kia hadir padahal makadami bahasa neguru tapan rite iya to ulus sulkaida icipi nasaba 2 alaparang allepara yolona angke ko allepara pitara allepara mundina angke ko allepara karoba to motomalak di jamaah yang dimuliakan Allah batongan na justru yako to mapalawa sitongan na ulang lolongang ibarakka nasaba ini bulan termasuk bulan yang dimuliakan Allah Selesai diulang, maidah banyak bulan yang dimuliakan, termasuk ini bulan Zulkaidah. Magai nomor sidik nasabah termasuk 4 bulan yang diharamkan Allah. Yang kedua, ia kotor beribadah ilalana mesti lulungangi apala malicu-licu atau motomalak yang hadir. Ia kotor mapigot atau mapalawang mesti lulungangi barakah risisina ia ulang itu motomalak di jamaah yang dimuliakan Allah. Apa ia itu di anak mondi agi fuare ia tuna tu jamah nasabah ini paham maka ada tu macin rola bawam ina anu ini paham nama panasa
makanya kesitungan nakaliru pahatari sisene yesanya bulan sulkai na tumotomalabi yang ki hadir. Yang kedua tentang masalah akrobang. Ia tu pangulutan Nabi Ibrahim alaihi salam de nagagaata kami na malabot turi libo na lino sangadin na pangulutan Nabi Ibrahim magay nomor siding napitangi tanra papejepuna lorifungan la ta'ala makarobangi sisepu kajun na bembala teluratu kajun na sapi siratu kajun na unta de pagaga sejarah makadaan katau sogi Tomega waramparana mahito-hito galun na maluwa na masaka darat na makarobangi sisak bukajun na bembe de pagaga makarobangi teluratu kajun na sapi siratu kajun na unta iya mi maripai tatau ngasi di sapi yare ngasi di sapi pitu tau makanya itu pangulutan Nabi Ibrahim ijuluki kifungan la ta'ala maka daatatku kami namalabu turi libu nalino panguluta Ibrahim alaihi salam gangkan na yarawatu wede na sadari alena na sabaka de pagagawijan na tumakade kufungan la tala puang benne tawering nga anak namo di anakku wakarubato magay mapulo-pulo ton ni siala na si babayne na panguluta Siti Hajar na de pagagawijan aswan ni tiafa ya min lodor rifungan la ta'ala naka dua wali liman na cengari bitare rabbi habli minas solihin puang tawering nga anak yang soleh tapi kidaleki kawija yang soleh gangkan na iterima hajat na pangulutan Nabi Ibrahim yarwatuwe na sebab fungan la ta'ala milumitto mimuji wi'atan na tumatamala bi jamaah yang dimuliakan Allah manang kamatampu pangulutan Siti Hajar bahkan may mana pangulutan Siti Hajar na jadi yang italai pangulutan Nabi Ismail alaihi salam penelo pene batowe lo fonganana penelo pene balega lo fonganana anana tamaka fatona riduet to fajajiya na matur ki agama na fungan la ta'ala anana diji nang kana lucaki pakitan na tomatona na sabak warekadanna denang kana lo atin na tomatona na sabak pangkau kana sehingga ipanipi pangulutan Nabi Ibrahim telumpan ni sidapi-dapi untuk gere anakna na sebab ada pura na puadah mak diulu itu motombalak di jemaah yang dimuliakan Allah afa iya tu ya fungan la ta'ala ya kumilo mujiatan na kaduan rupa nomor si dimilo ya kadarajatna yang kedua ipalungi ni ipegewi tempat na motombalak di jemaah yang dimuliakan Allah maka de fungan la ta'ala kuilala ni pi Ibrahim angkat warekada mak diulu pura mupuadah maka dalat bimofoji kak na anakmu iya makukoi pitan ni rupa dupa yero ada adamu si di pangkau ke sisa bola pa ada masar malak bimobi itu si dia pangkau kena iya sisa bola pa ada untuk buktikan itan rapa pejepu elori fong Allah subhanahu wa ta'ala apa waktu namito ye jadi anak na ingat na fojilada anak si batu-batu si licak mafato na maturu intam makborong-porong na matanna rahasia arudani temmak petunna angolot temmak buku na tubunna siang jadi angan-angan malam jadi impian hanya kepadanya tertumpu anak si batue italah ifangulutan Nabi Ismail alaihi salam tomatomala yang kiadir telumpan ni ifani pikuilala timbuna gere anak-anak pasat di pangulutan Nabi Ibrahim matanga yarawatue natakona fodangi anakna ya bunayya anakku inni ara fil manami anni asjahu kafantur madza tara ipanipi ka riwatuan ni nak gere ko kira-kira maragaraga tutangakmu na anak-anak maturu rito matuanna mafator rito matuanna maka ia minabalinga ngi ada ambot na rawatui makada ya abatif almatu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin ambo ia kaya ruparenta na puang itapak lupa lalu niji mati kita lorong nga anak-anak maturu na sabara
desi sagaga tau na palik mailo igeri ko ambo na malay tatanam mitoi tempat na kiilalang atinna mauni uluku ipalenda ritane watakaleku penodara ia payar farintana fungan ta'ala maka saya siap korbankan raga dan jiwaku hanya untuk kesempurnaan ibadahku na sebab tandra papojiku papeja pumala bilori fung Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sejarah na rampi guru tapan ritai ang kedua telu pariluwangan na pangulut ta Ismail riwat tumelo na igeri kum ambo na agayaro nomorosi di makada ambo ia kumelo kakasimati tageri tasiyo dua wali limakku apa aja kamatu kasih tagere kamatu na angka kampak na mancaji makurang apalaku kifungan la ta'ala nilaw metoni piolo na tumoton na ia kumugere kak matu ambo tasaki limaku tasiyo limaku aja akama riwatuku magere na mapat diri sisiku na wakampak na mancaji akuranang apala kulori sisi na fungan la ta'ala na mancaji ka anak madoraka na madusa tumotomalak yang kihadir ambo riwatuku kasimailo tagere taliling iliman na wajunta aja akamata gere ka na tak besari widara na takorewa kilori malay na niti daraku ay ndoko na mancaji si masi nyawana ambo tapasitaki watuku tagere na serikuwa mangimalomo risisi na amate anakku ambo tapalatuka nga salengku dani kulori indoko tasuros sa barakangi na sebab parintana fungan la ta'ala maka kalipu ni tepat na pangulutan Nabi Ismail na fasadiya ni ale na pangulutan Nabi Ismail waktu mailo na igeri ki ambo na tumatamala ni jamaah yang dimuliakan Allah tomatuwa mafatuk ko agamay wija maturu ki duit to fajajiyang maka de nagaga apalak kami namagal sangadina apala suku ki yolona fungan la ta'ala tumotamala ki ki hadi natakonala ni rubangkunge undo tarana na coba mak betangi ribatui puit dua batui na fatada ngiri alun na anak nah magaji ulu-ulu iya kumilo igere iripu tumotamala ki ki hadi na fatada ri alon na anak na yorubang kungye melotongan ni bukan kayero aga na fuada riolo romay untuk gere anak na nasebatan ra papojin na lori fungan la ta'ala batuwe papojin na lori fuangin iya papojin na lori sedia sawa-sawa untuk pak dupa itu motomala di jamaah yang dimuliakan Allah ternyata fungan la ta'ala melo mi faling muji wi atan na Ibrahimah palungi wi tepena pegai wi tepena patangrewi darajatna na takunagere anakna na pitangi araja aku wasengan na fungan la ta'ala na sorong bangkungiri alon na anakna na gigi bangkungiri alon na anakna ingat tiyam itu makan ri bangkung itu motomalak di jamaah yang dimuliakan Allah maka dia ada nagurutta urat tiya patu uli tiya sape juku tiya malara dara tiya masulo nyawa tiya Allah ya kode na situro ilo na puwangi mustide na kajajia temakau apiye tapatot do anu maruncinge tapauno anu mawasoe iya koiya tuwatuwe na de na situro ilo na fuwangi fuwa pancaji sidina alangi iya ki mustide na kajajia tomotomalak di jamaah yang dimuliakan Allah magai nomor sidih na sabak barak na fangulutan Nabi Ismail yang kedua pak dupa na fangulutan Ibrahimah risisi na farintana fungan la ta'ala na takode na kajajia tomotomalak di jamaah yang dimuliakan Allah namo makada ki pak matar bangkunge pura ya saya konakada fungan la ta'ala makundru mustima kundru namo makada ki maka pala api ya pabuka ina fungan la ta'ala makada maceke mustima ceke kegaye irite Ibrahim fangulut Nabi Ibrahim itapari api malumpa-lumpai justru di tengah ko barang api dia kedinginan dan menggigil mari na sebairo waktu de na situro ilo na fuange na salama pangulut ta Ibrahim atau matamala di jamaah yang dimuliakan Allah
Maka datanglah Jibril menggantikan seekor kibas bembala, maka ia naro bembala nageri fangulut ta Ibrahimah nasubatan rapa pujin nalori fungan la ta'ala tumata di jamaah yang dimuliakan Allah. Maka ang kedua hikmah risisi na sejarahna keluarga na fangulut ta Nabi Ibrahim nomor di persoalan agiresang ia kedua masalah akarobang ia tu namita wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin pamase lori sini na alangi pamase fole ko aju kajuwe pamase fole ko lokolo lebih pamase na rifadan na rubatau kega termasuk pamase lori olokolo maka de nabi te komelo ko magere olokolo maka gunakan pisau yang tajam afa aja kama bangkukun rifake magere ige alun na olokolo na tayya patu uratna na mancaji ado sangat tania na apalang ilolong atau matamalak di jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya di fagere de na sambarang magere tahu itu ya ia kumagere na morosidi mesti menggunakan pisau yang tajam. Apa ia tu nyaman na ia sengi olokolo ia ko igere dengan menggunakan pisau yang tajam. Na luru patu telu uratna nak dongi arena na masampu na macolo darana secara hakika okoniro nyaman na ia sengi olokolo tomo-tomo yang kia adil. Apa ini ia sengi manyama ia kumai gawaran para ia payasang itu manyama ia kumakanja ijama-jama tapi ia olok-olok ia pa namanya manasadik ia ku igere dengan pisau yang tajam nak doangi alena nama sangku nama colok darana okiro secara hakikat nyaman na ia sengi olok-olok tomo-tomalak di jamaah yang dimuliakan Allah napa ni ia koto magere ia talu tu urang mesti patuh apa mega to ye wita kajadi yang maaf milo adang pengak terutama itu pak balu manupotong tanda tu yang mana ia ku magiri samana je de panapatu uraan londai ia ku magiri samana de panapatu uraan reda maka de guru ta itu sebenarnya makruh bahkan ada yang mengatakan haram untuk dimakan ia ko secara sah mate gere tapi ia ko secara fikih syariah de panapatu telu urat namate maka wa dijaji maca haram untuk dimakan tu motomala bi yang ki hadis apalagi yuko magere dia nak baca basmalah ya rega magere dia nak ngololok Ka'bah itu juga menjadi persoalan makanya itu ke agama tanya belo-belo tanya atau cule-cule na sembarang man je ini tahu wiri sisi na iro agere sange napa ni ya koto magere nomor sini mesti petu uraan rena tenggorokan yang kedua mesti petu urat napasak nak karongkongan yang ketiga mesti petu na di kanan na di kiri tu motomalak di yang kia adil ia ko petu ia telu urat de na masih saulokolo na mate na tufangi watakalena na kadongi watakalena na kampak maka okon itu nyamangi ya sangi olokolo tu motomalak di yang kia adil napa ni mai kejadian yang menjadi persoalan kegaya terutama ya ko mageri iti tahu ya ko pura nageri iti narako ulu na namate ini banyak maiga nakada magi na kataroko nakada barede na lari pa ustaz iya ko mate tanya mate gere senna itu aga pole mate rako ulu senna maka haram untuk dimakan karena itu sebagai bangkai ayana tumai kejadian apa mega to ya na mageri iti tataje lari iti ya ko pura nagere angka ya tu ye angka memang ya tu nampak urangi guru tak barede na lari ti aga ya lo iya ko tomak gere iti tatari marito iya wana ulunna iya sekna bawang alon na igere na pati taluway urak maka yakin musti de na lari ya tu iti ya ko furagere to motomalak iya ki adil afaka bali bolaku 20 iti mailo nagere melo takapo keluarga mabelana magere iti 20 nape si di iti nagere na takolari iti tapak ko benrange lari lo lalungi na macari pamanang nakada chauka magere iti ko makwe napaka nuli 10 asera uti ugere de gaga lari si di tapak mo baka pakatani mi lari tu motomalak yang ki ani makanya makito jadi ko katu magere iti itu aja tarako uli ya ko tarako utlu itu mate rako miasana tanya mate gere. Yang kedua masalah aripungan ini banyak
Iya tu sitongan na ye terutama ye ko to magere sapi aja na taripula dai apa mega to ta ye ko magere sapi nomor sidi nataro metoni maripung aja na sapinge yang kedua nataro masiyo napa nalacakan aworako napa igere pura igere de na lapasang ripungange melomopi matoka ulo-ulo inade na toka na seba ripungan na makare guru tak mate masesa mi tu ulo-ulo de na mategere to motamala bi yang ki hadir ia tu ini pura pi mate pinapai lagi ripungan nah padahal makade agama ia na pura mugere lagi ni ripungan nah tare dak matoka na seba atoka-tokangan na ulo-ulo mangai manyama risise na to motamala bi yang ki hadir melomopi matuka na sabaripungan na masesa na mati maka itu juga termasuk salah satu persoalan besar tu motomalabi yang ki hadir apa akaja tu ye pasio simpul makokui makanja ia kotomelo magere sapi kaya mini tu bawang aje na bagian imun rika nangisaki si bawa bagian aje na yolo kiri saki ni yakastani napa itaro masih pasipuna napa agasana isaki lena ia tu olo-kolo namo matok kaya dito na kero makanya kon itu ingegere pure gere kaya lagi ni paripungan na lagi pasio na maka de na masisa olo-kolo manyamati pak gere magere to motomala bi yang ki adi ini ko makada mate bi olo-kolo na paya lagi ripungan na masisi situngan na itu olo-kolo na mati napa ni termasuk banyak kejadian mega to iya ko angka acara Pak Botinga hakika iya ko magere manu o kumeje kerungin na pasilonjo-lonjo manu mate itu termasuk juga tidak boleh iya de na wanding magai si di karu manu 50 o kumero kerungi silonjo-lonjo si tanra masese olo-kolo mate itu matamala yang ki adil magaji iya ko pura gere na yalla pasade na marigaga na dito na mabela lari na yetu ko mata iya ko pura gere na sabai di tolino meki mali anu maripa na de na si coco agama ternyata masese olo-kolo mate si tanra melomobi kampak manu melomobi matoka-toka manu na sabak mate sese si tanra to matamala bi jamaah yang dimuliakan Allah makanya ia na tu ia biasa ia ko je to milo doang maka daki Pak Ustaz maka je kanja ia sumpah jaku ahli ibadah ka masak ka aso upasus ka nawaramparaku masumbang mari ia ko milo doang di nang kana tarimi fungala talafa doang aku maka re guru tak kapesai alita aja kamah angka anu harata makuwata kalita aja kamah anu ifakewi anu harang aja kamah anu yang rewi anu harang na de na latu dongang itu motomala di jamaah yang dimuliakan Allah. Ia ko secara sah iri te makada anu halala tapi ia ko secara agama harang itu motomala di yang ki adib makanya denang kanala tu fa dongang itu motomala di jamaah yang dimuliakan Allah. Sinin na tu motomala di jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Napani ia ko tomak bicara persoalan akarobanan maka de fangulut ta Imam Malik de nagaga ulo-ulo kami na masarro ipake makaroba angkit ko bembala iyare ga bembe jadi pangulut ta adan na pangulut ta Imam Malik magay na saba iye mi ro bembe na pake fangulut ta Ibrahim wa tunna na pita tanra papeja puno lori fungan la taala tapi iya ko pahan na guru ta Imam Syafi'i olo-kolo kami na masarro ipake makaroba angke okko untay napalari lo sapinge napalari lo bembe magi na unta na sapi na sabak malupon na mawas sa jukuna na wadi ibage-bage lo risisi na pakare miskinge tomotomalabi yang ki hadir napaniya ko to makaroba musti ganna to payeto ya olo-kolo ipake we makaroba apaan kato nita wasami nita batua minadena ganna umur itu juga termasuk salah satu persyaratan makanya ia ko bembe sitau sitanga umuruna ia ko sapi 2 tahun datol lebih ia ko unta kira-kira 4 tahun lebih atau 5 tahun angka tau ya de panagan na umur na takona pake makaroba to motamala bi yang ki hadir napanir olo-kolo ipake we makaroba ye de na wat dicaca ia ko okoy agame 5 caca na de na wat ngipake makaroba agayar nomor siddi buta siwali matanna
ya ko angka olok-olok buta siwali matana dia nawat dingi pakai makarobah mapamole ketika dia lahir mapamole jadi na cacat na buta siwali dia nawat dingi pakai makarobah tapi ya ko faktor karena sakit mata na angka mula lawat dingi madisi na maka capak kita na maka boleh digunakan. Yang kedua dia nawat dingi pakai olok-olok rata do cilinna maga na rata do cilinna na sebab itu ada daging di dalamnya angka daging makanya dia nak dingi pakai makarobah ya ko ipake makarobah maka dia na suku daging na itu olo ipake makarobah magai na sebab rata do cilinna tomato malaki yang ki hadir. Yang ketiga polo ikona, yang keempat kepangi ajena, yang kelima madoko na malasah. Iya na lima cacat na olo dia na dingi pakai makarobah tomato malaki yang ki hadir. Napanya tu pembagian lagi karobae sepertiga untuk ini yanre makanya di tu makaroy musting ke bawah rewat na yanre maka dai guru tak masro malabi ya ko alla para karobi aja juro tare na talo malabba lisupi matu tagere olokolo tak napa tu makaroba ina ro dagi karobe tanre maka lolongangi apala tu mata malabi yang ki hadir. Dena pada ia ko alla para pitara mande ki jolo na pakijo kalau malap na seba aja kamane to mande na makalipi se puasa rilelan na syawalang itu mata malap di jamaah yang dimuliakan Allah. Na pani ia rawi tate mak bagi dagi karoba migawi tanala punne karoba na ya nak bagian mainga batongan na dena saga nak bagian. Padahal itu sepertiga untuk orang yang berkorban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk dijadikan hadiah. Kaya saya le hadiah, tau sogi wa di matoi waret tau kasiasi wa di matoi yalik mane karena itu bagian daripada hadiah atau mata malabi yang ki hadir. Napa ni termasuk palope na Pak Gere di sini juga mancaji keliru. Angka tuto ye malope na bagai jo alina na panale punne karobah. Apalagi ku Pak Gere nak kada itu Pak Gere tawana tu matu uluna itu tidak boleh. Ya na angka palopi na lengi alena bagi arwah asana ya tudena bagi pitu. Makanya pura pimatu elope gage na ibagi pitu napa yale palopi aja na palopi malengi alena. Ya ko palopi malengi alena maka de guru tak bagi arwah asana ya tu gage dena bagi pitu to moto malaki yang ki hadir. Bahkan kejadian ko di kampung aja na upawi nak kada yeros tas masalah na yero palopi alena bagi alena. Na migangi na la palope na yato makarobai maka naka ok itu situngan nakaliru pahan na tomato malabi jamaah yang dimuliakan Allah. Sinin na tomato malabi jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Napa ni termasuk pahat taidi silayang itu iya ko benewe tama makaroba na iya asana ambo anak ta. Ibu, oh ibu, biasa tama asat tak makaroba. Ah, biasa. Ia tu ini ipatungkaki pakarobe ambo anae pakarobe indo anae na pakarobatoni anak na pakarobatoni apuna na pakarobatoni tomotonna maka dewi sitongan nagorota ia ko kepala keluarga na tama makaroba maka seluruh pahala korban untuk keluarganya mapamulai pole ko ambo na pole ko indo na mati na tuwo na tomotamalabi yang ki hadir. Iya ni iya ko asanna baine tama makaroba dena marigaga cuma iya ko asanna mi baine tak tama makaroba maka pahala kurban hanya untuk istri dena kanne ambo anak na wijawijan lah makanya iya nangka makunde na asanna tama makaroba makunde cicing asanna yaitu magay alena mana melo masangi apala karoba itu maiga apo maiga nakada pura ni di bapak na iya si jolo tama makaroba Dito watengi tapi ya komelo kipakanjaki apalan na yero karobai asana na ambo anak tatama makaroba apa ini makunray ya kosa tatama to keji monriawah na dinang katamun riase makanya asana na ambo anak itapake makaroba aja na nasatta tapi bisa itu dikhususkan nakada pakatoje tu paham makada sa wadiga ya karoba atau mati angka paham makada deje na wadi ya karoba atau mati magi mema din akaroba watun tu padahal ok sitongan na mala landasa urut tak na wadi ya karoba atau mati cuman ia kotomate tak karoba maka pahala kurban hanya untuk orang yang meninggal makanya ia ko asanna na wijan na tama pahala kurban akan sampai kepada orang tuanya yang telah meninggal. Jadi pipa koling ia ko asanna anak na natama makaroba namone na niya
maka da melo ka mania patapangi apala karoba kulori sisina ambo induk kumate namo de nania ia ko alina motama makaroba wijanna, maka pahala kurban akan sampai kepada orang tuanya yang telah meninggal, bahkan sampai kepada anak dan istrinya tumata lagi yang kiadil. Cuma ya kotomelo mi khusus kangi makada de angka mito wasiat na almarhum baja na sangade ya komate ka angka tudi ku 2 juta sitanga ya na tu mau pakai yang makarobah, maka itu mesti kita lakukan dan dikhususkan kepada orang yang telah meninggal. Sini na tu mata malaki yang kihadir apa iya tu nabi tak makarobah, maka nabi tak uniakan ngak makarobah untuk aliku keluargaku si bawa umatku. Dek nak kada iya jolo napa indo anakku napa anakku apuku tidak, maka de iya keluargaku si bawa umatku iro umat na nabita de nak kada umat tuoku itu nak kada umat mateku, maka secara jama itu adalah umat yang hidup maupun umat yang mati. Okoni malalandasa guru tapanditi na wadi nak karobangat tumatina tumatamala bi jamaah yang dimuliakan Allah. Napane upasaki idi makarobai iya kumelo ni igeri olo-kolo ipakewe makaroba datangi lauki aja to maka dan kamu apuku palomale daging na aja idi na langsung lomiti olo-kolo ipakewe makaroba, maka de guru tapa hakika angka koto situngan na waktu cinampak ketika kita datang menghadiri penyembelihan hewan yang dijadikan kurban, ketika kita berdoa iro waktu cinampak apapun yang kita minta doa kita tidak akan ditolak oleh Allah. Mawosi pak dongat tak na iya wasona pak dongan na malaikat ya kotomelo makaroba tatonga okoniro situngan na matoati na tomilodor riwatu egerena olo-kolo ipakewe makaroba kay gayero iya komelo ni igeri datangi lau kita celengiwi nageri itawe na irite malara daging alonna na macolo masempu masudarana sebalut takbik kotanai atau kemiman ni atita puang membagi-magi topingan na wadinga makaroba, maka doa tak akan sampai kepada Allah na wadingi makaroba topingan. Makanya angka tutoye tau makaroba ya ko irite dia jaga maka, tapi ternyata dia mampu berkorban setiap tahun untuk matamalabi yang kihadir, ternyata maka dia gurita secara hakika ok itu situngan nampak dengan nama baraka magai riwatu ugeri olo-kolo nama lara nasud berarana nama sempun nama colok sebelum miti takbik kotaneh namilodan nasabaat tukang adik, maka doanya mustajab atau matamalabi yang kihadir, maka aniya kinawadingi makaroba topingan, maka Allah terima doa tak nawadingi makaroba topingan pengat di jamaah yang dimuliakan Allah. Maka ia komelo irita ye 5 talak daerah Makassar itu engka tomato waye 60 na tahun umurna aga jama-jamana tukang beca. Ia ko tukang beca siaga mi penghasilan narilelan na sowani korala bi 30 sepuh ia miro na poleya okotopi yawana gorok-gorok jembatani monro. Tapi ternyata setiap tahunnya dia mampu berkurban 2 ekor kambing tomatomalabi yang kihadir. Ia komela fikiriki jama-jamana nadena sidapi andena inunganna okotomi yawana gorok-gorok jembatani monro tapi nasabaate kana illa donganna larifung Allah Ta'ala na wadingi makarobah 2 ekor kambing setiap tahunnya tomatomalabi jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya mesti makan jak mito paji mana jamin keuangannya afa iya kotomelo na makaroba silolo na pada ye taman ula sulkaidah na meki makaroba desa kada kino kilolo nggak 2.500.000 sakbu. Makanya apakah jaki mentoni aja na manajemen tak pakan jaki keuangannya peko carana atabungi aso tomatomala yang ki hadir tabe iya komelo fikiriki siaga wijatta telu. Nomor sidi masikola ko SD, yang kedua masikola ko SMP, yang ketiga masikola ko SMA. Iro anak ta SD siaga talengi di balanca ya kalau masikola. Siaga talengi di balanca ya kalau masikola 5 rupiah. SMP siaga talengi di balanca 10 sebu. SMA siaga talengi di balanca 20 sebu, 10 sebu nalangi bisi, 10 sebu nalangi nak deh.
iya ko 35 sabu aso-aso tapassu tabiayai anak ta masikola aso-aso na iro aso sikolana iya ko 35 sabu rupiah ikali 360 aso na rilana tasitonge siaga di tapassu tapasikole anak tak di balancana mi bawang 12 juta 600 sabu tomo-tomo lebih yang hati. Tabayangkan ni 12 juta 600 sabu di tapassu tautong untuk di balancana bang anak tanah bawelo masikola. Tapi ya kotomelo matinuro naman nanung atau makarobah nakadameka makarobah tautong maka atabo ni pitu sabu aso-aso. Pitu sabu rupiah aso-aso atau matabung selama 360 hari 12 ulat lelena tasitonge siaga polena yero ditabungan tak 2.520 sabu na wa dinifake makaroba to motamala di jamaah yang dimuliakan Allah. Iya toh kawat ini fakir makaroba pitu sabu mo aso-aso to matabung anyak metoni to kikoro maka da uang kurban yang na angka penghasilanku sekaewe aso-aso meka tabungi pitu sabu rupiah maka wat ini fakir makaroba tau pengang 2.520 sabu lolonga to matamala yang ki hadir na iya akaroba ngange angka mo pasti di juta 750 sabu bahkan masih ada 2 juta to matamala di jamaah yang dimuliakan Allah makanya wat dingi makaroba tatot tomo-tomo lebih yang kihadir apa makade nabi ta iya ko angka tau maka nade nak karoba wat dingi makaroba nade nak karoba aja bana non di masigi masumpanya itu hadis na nabi ta angka maka tapi mega to politiki kada aja sana jo wakaroba tarjo fake modala na fake mamula dega garewa modalana mancaji sitongan nama dosa tomo-tomo lebih jamaah yang dimuliakan Allah walaupun hukumnya itu hanya sunnah muakkad tomo-tomo lebih jamaah yang dimuliakan Allah apa aja kamaja itu masa sekali apa itu sesekali wedegaga sesekali mak diolo mak dimon di mana mi sesekali tomiro kamana tolisuri pamasena fungan la taala ternyata kurangi apalangi napa to masa sekali nakada mega warang paraku waktu kutuo magi nade ofakiguni makaroba to matamala yang ki adi apa itu warang parangi ya koyanre mancaji kabungi ku watakalita ifa biringi mancaji warisan ilori wijawijata bakaya warisangi biasa kamasila surat dina makanja biasa pada alena si PKPK na sebab warisan biasa pada alena si uja-uja sifat dipat dirang ati mane na sebab warisan na tomoton malabi yang ki hadir tapi ya ko warang parang ipake masih dekat mancaji amalak mananungat tanayatu na wadi pasalama kilinota akhirat tak tomoton malabi jamaah yang dimuliakan Allah sinin na tomoton malabi jamaah pengajian yang dimuliakan Allah maka mambagi-magi nasabari dua telu warekado falatuka kirilalan na yewan niwe mancaji wi at-tangara lori idi mana na angka kimatu dupewi Allah para korobay na iwarengi dali iwarengi para karisisi na warang parangi na wadingi makarobah na yapitangi na sebatan rapapeja pumalabi talori fung Allah subhanahu wa ta'ala akhirul kalam Allahul mu'afiq ila aqwamit thoriq nassaru minallahi wa fathun karim wa basyiril mu'minin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.